isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami manen kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg dito'y nanumo at channel tayo. Ket itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta, ket ad-adupay a drama ti maipaaymi kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a Philip. Tubuak ti La Union nga may ti agdamaket adda kami dito'y Nueva Vizcaya. Taga dito'y ngamin ti asawak ket dito'y kami metten a nagnaed manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anya man ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip? Ni, apay ni Philip, Elpidio. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kano ni Philip. Gapu iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bolay di kalman. Anya? Sa dino tayo tinalayang anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Ala, hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom nyo. Amoyo mat nga do ti madadaal ijay. Yak mating gagara nanang. Dita, sumungbat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaw, ha? Saan tatang? Di mo't imbagak ano basol mo, di ka nagkalintigan pa eh. Tatang. Ala, husto na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag, at dakar pa nga mga kalintigan, wano grason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kadigan agrason pa'y. Nawatam? Tatang. Onya, ulitin pa'y kaditegay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan tatang? Inton kon, pilayan kalagang nga rodan, tapno agtalinag kalagan dito'y balay. Ala, gusto ka rinday talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaeng, ang mga numalawan ang manan ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y? Diyak mo nanang, amang ano ni Judith, uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kwa dagita nanang? Ang mga no ni Philip. Inyornos ko matan dagiti papel ken libro itay. Saan ko ako kwa dagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy pay laeng met ti masang petak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo mat Aglinis kayo mat. Naglinis ako, nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara mat ti papel dito'y. Diyak mo ano, asino ti akin kukuha kadagita, nanang. Basta siyak, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti urayin nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga may urnusan
pinatudo kayo pa'y laang mat. May sakamot, Gladys. Imbes asika ti mangisuro kadag iti addim. Saan mat? Sika ti inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita, ay kat urnusem beten Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti maisuro, nanang. Namin anok meten nga imbaga kadakwada, nga iurnos da dagiti usarda, ngam awan latamat. Alaala, urnusumon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot, numadanunan na dagita anakawara. Hoy, Philip, nagsaor ka. Apay nga adang ka dita nakalinong. Wan nga rod umay kakit din, tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta, makaawid tayo matan. Nabanugak na rodan. Nagsakitan ti makanagbambag o tituruot. Agwantis ka ngamin Urang guwanti sa manang. Nasakit latta. Naging pismat ngamin ti guwanti sa ginatang ni nanang. No day tapa nagrekreklamom, kat nagbagot ka kuman iti ruot, di adda kumanalpas mo. Isupay Anyalaunay ay ati pakaringguran yung agkakabsat. Agtrabaho kayo lang ka de. Sana masapol sao kay asao. Alala, ituloy yung kitintag dalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto mo tinday pa na ginanam, Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1-2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Gunggunaman. Nalalala, agawaan nyo tagdalos. Iti kasta malpas at dagos. Tatang. Bumangon ka ditan, Gladys. Ringam mo't tanda kita addem tani aldawan. Ay na, bay ampay laang idalakay. Nasapa pa'y mat. Alas 4 pa'y laang iti parbangon. Isupay mat timay sa oras apan naturog na Ay, sana mabalin delya. Askan lang asuruan damatin agluto. Saan nga agnanayon asikalatan aglutluto para kadakwada? Saan abali takabaelak pa'y mat lakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog iti rabi. Isonas kan lang masapa damat nga gring Elpidio. Oy! Bumangon kayo ditan kurot na eh! Di uraying umayak pa lang ditay dayo! Tatang. Ringin mo da kita dem! Tang. Ay, unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para mo't lahing kadakwada ti kastingar aramidag. No saan da masuruan ita, sigurado nga isutan tubot lang tinakakaasin o bilang lang. Iso kabayatan nga ubing dabay. Suruam idan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanin ijatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawin bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apay ngagsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manen aya. Anyaman nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narapyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa'y nakiayam iti balay ti kaiskwilak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang matitibalay ti ka eskwela Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amo yumet adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day ta na panagsangsangit yo. Ni manang yung ay Gladys, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto. Ala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko amasida iti ayan na anak ko. Ibagam ta iso ti iluto na apangrabyan tayo. Nanang. Mabisin ako, nanang. Uray siyak nanang.
Bisinak matan. Adda tinapay a ginatang ko. Mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagbital tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manan inton bigat. Ay, uwan nga rod ah. O, apay ayan no Sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon, kasta ka di? Law na yung manang. Sapay nakapudpudot iti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki. Isu pa iti sadot nga agtrabaho ijay talon. Uwan nga rod ah. Makapasadot mat ngamin. San abali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka ah. Ta saan ka mat-anayan nakabak ng Philip? Uwan nga rod ah. Sapay nakaungungit ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamom. O sige, magnatayo kitin. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Amakan no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imat ko na nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Hanggang sa dino tinapnapanam, ha? Apangita ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na gayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan na basketball, ha? Nabsog ka kade anapan na kay ayam? San tatang? Napanog ka, kasta kade? Un tatang. No te palagay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito'y balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Ngam talaga natangkin ti ulong. Anay ko. Gusto nga tatang. Ikarik. Saanin na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na mag-iayam iti basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya, Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatanggan mo't gamit yung ulo na. Awan dengdenggan na sao. Ngam pinalalwam mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang Lakay. Bakit? Panang disiplina lang di kasi nga aramidag kadagit anak ta. Ngam kita atano maminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kin ni Philip. Hustol! Nagkaduga nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay ka sila na uli magtibalay, bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringom itan aldawan! Ay kat mariing dan tulat na alakay. Ay sos! San amabalinti ka sa takanyak dalya? Elpidio. Gladys! Judith! Pili! Bumaong ka ditan! Bumta ka dyan sa haratinwang! Ngum nakailag kayo palang dita! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon kayo ditan! Tato ti matrabaho! Gladys, Tatang? agkuyog kayo kini Judith ama panmangi pastor kadagiti dingwan tayo. Wan tatang. Kitaan nyo, tadyad mabalinda paglinungan ti pangipagutan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras amabalin apakatin na ganda. Wan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Wan tatang. Sa dino tayo ni Philip. Apay ka di, tatang. Agrubat ka batain, tagkuyog tamapan ni Jatalon. Tulungan nak nga garado. Un tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito'y balay. Sumaruno kayon to ni Jatalon, tato ti maarami di jay, ha? Wan tatang. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin.
Nasapaak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pare isko titarakan na baka. Di magasakit di balay na. Nangalakit isidan tayo. Ay kat na imas nga ron ti pangrabyan tayo itaala kay. Lao na ya bakit? Taiwan, sa dino tayo nagitanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanong amin inton bigan. Gas tayo. Wen lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayami da nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, itikas na makainanakamat ang naggapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amok anabanog ka na pan nakilabada. Iso siya kung tagluto. Ala, si kangarod ti makaamo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, inton makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ha? Ne, line of 9 mo't amin ngagpeso. Wen lakay, daytoy mo't ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wen lakay. Ningay Philip, ayan mo ti card na bakit? Atoy lakay, nangato mo't lang dagiti grado na. Dan, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat ta bakit? Wen lakay. Talaga na sirip, dagita anak ta bakit? Wen lakay. At damanan ako magkita kag trabaho no kastoy laang bakit? Oray siyak mo't alakay, maikat ti banbanog ko, no kastoy ti makitak agrado dagiti anak ta. Bakit? Ayabamon dagitan nagtatamangan tayon. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayabamon damanang mo, tamangan tayon. Nanan. Oh, anyang itin lutom asidaan tayo, lakay. Nangyayang kiti bukal bakit? Linaw ka kiti karni ti babon. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagbanggumutan ti sidain tayo. Wow! Adumanin ti makan ko nakastilaan. Nalalala, agtugaw kayon. Agigiddan tayon ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayong agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iya ospital. Saanan bakit? Ay kimbakak matlaang. Dalabi na panog ko lang dito eh. Narbisan na kami dito na minsan nga aldawagat. Wan angam ni, saan matan abo mababati-gurigor mo? Nakamanukan atumar iti agas, angam saan mat apumipit ipudot mo. Ay, wan karata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Barang pumipiyat irik na ka. Sige, mabiit lang ang ngarot ta ibagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay. At damot lang ang kadipimipian na. Ay, diyan araw daw mo bakit? Diyan matan mawawatan tirik na ka. Malambinak. Indong kon, napudot mo ng tirik na ka. Sakit lang sakit tibagbagit. Kasi lang makunkunot tila sa lasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay. Ay, kaya't kundi mapaniya talo na talaga jakpay lang kabaylan. Ay na, di mon pilitan lakay. Agina nakakit di. Iti kasta daras kang umimbag.
No kunak tuma ngamin nga idigos mo idinaarbesan ka. Ngam natangkan mati ulom. Ay, ka talaga siguro mata. Dimtang mati man ang sakit ko, bakit? Mangluto ka man kit itilugaw. Taiso te ka na ka. Kami ti hado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karne ti manok kan itlog. Sige lakay, mabiit laang nga rin tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam Elpidio, nakabunang kamat. Mapanak iti talon, bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman. Sa bali at tamot ano siya ka mismo ti mapan, bakit? Sa nabali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid akmo't ladagos, bakit? Ang lakay. Awan ka di tirumbang nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik kunak manan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agaming kininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan anak ko. Tay sulayang dahito ti maipatawid mi kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amaungtan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dahito yung aramidan mi. Gladys. Tatang? Sika ti inauna. Iso kita ang ti pagsayahatan yung agkakapsat. So ruam lagi ti addim kada kiti banag adidaam mo. Wen tatang? Si Kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo latamat nga isurukan kwa na. Wan nanang. Philip, Tatang. pudno asikati inaude. Ang kanayon mo alaglagipon asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalaing nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong ka dagiti kakapsat mo. Kastamutin kada kami kininanang mo. Wan tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kada kiti pannubo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagita akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkelmi. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Isu nga ita, aramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan akas ita apuro gadgets, computer ken cellphone ti ubing. Saan da ama ibaon, agunget da pay kit din no kwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakabsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti baligi anaragpatyo iti likodan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.